o le thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in sibai le vekule he FIFA World Cup khel kan boi puya talanga Iran le US Israel lampang kan lo lam chi ave dawa ti chuanin ceasefire in ka hai in rem na te naw nei nuwa nimin lampang ni zan te pon yang su anin ka ple ta burmaya eng po ni sela update kan mu the yang ang hi kanan tar langange ni kuat lasari sang ni somni paruk ania President Donald Trump chu nimin July ni riat khan NATO summit NATO hi North Atlantic Treaty Organization tinia Turkey ya summit an nei na ti hianin putra ma chu na soya I'll give a little warning we are going to hit them hard tonight atia vona chete ka peya zani na zokin kanwai le ang atina ni this one in Iran warning a peya US le Iran in ka ceasefire deal in ka haina an puanang kha April tha an lo nei to chu atop ta ti in a puang bokani anin rem hlei thelo ani ber meya Middle East khu aboi viewani ekwanga boruak so sang le ta mai nge ni le tu na ya tui pui kong Strait of Hormuz paltlang long pathum be ania US lam chon Iran thilti ani antia Iran lamin Gulf US base te akapa indona akhalpui le ta ani bera thole zan khan US Central Command chuan Iran che dan hi ceasefire bo chiat na ani ti in Iran ram mun somriat suanga kap mala USian Bandar Abbas Sirik le Khwas Islan khopui te abeyani hetiang boruak hi thleng ma se tram chuan in biak na kong ala in hong reng ti asoya deal tharsiam turin ruah manna ala thu asoi bok Iran lampo in an oil farp Islan le Bandar Abbas vela bomatla ti an puang ani aboi thla khop me hetiang ani chon tu na po gas harsa oil la ni se petrol diesel to ngal veka indo to lo se ti hi kan du thu sam chu ani amaro chu anin do hi angai miau sia aboi thak ani tun thil thleng hi full scale indo na in Hormuz tui kong vela long ven himna le full scale hi hey indo tak ang si soina ang kha ani retaliatory strike na sa zok nei le tumna ang berama se oil man ato chole tran der to khovelin US Iran indo thartho le hi an clear me kani anin be na hi anasa view maya thole zana US lamin Iran ramhun poimo somriat suang an ka khat air defense radar anti-ship missile le IRGC long te chi somruk suang an kap chiani in soyani exhaust report page on ama in beina ayin alien zok ni in US official lamin an soi thu aziak lizandar sarivia kan President Donald Trump chuan tuna ri chuan infrastructure sang ber kan lakap chuak lova ma se atrol chuan Kirk Island po kan la mayang ti in avole ani tuna kan chiar hi puwana karong report ani ya arin tlak view turang ayani Iran in a changlet IRGC chuan izan US be na chanlet na atan Bahrain na US Navy base Bandar Salman le Kuwait Ali Al Salem air base su missile le drone in akablet ve ngal in rem na ceasefire chu aming chawani to ceasefire bo chiata wanga chanlet na ti in anim pu to na boruak aso sang chhomek zel aning kana mun hi Strait of Hormuz le Persian Gulf vel bor chaw ni to lovin Bahrain Kuwait Jordan thleng akai dar ta ani boruak atang chho zel ani hi civilian thi an omlo an tia ma se sirik commercial pira enemy projectile atla ka wangin mi engemaw zat thliam an om ti Iran State TV in a puang longleng pani pathum akang telbok Iran heti takmaya akhautlat mai hi a phena China le Russia an om wanga ni ti chu analyst ten tam tak rin danani China le Russia pechon in the kanin an fighter thami kha an leitir le ta ngala indo pui pathum na hi kan hlatlu tuk to lo ni te po ina langani aboi thak khop mai China Russia le Iran te hian kumrei tak in thian thatna an nei to tun indo na hian invisible hand anga tranpui an anti electronic warfare support le intelligence pek in US le Israel beina dolet tur le US mun ma chang le thei turin an pui rengani ti report Russia chon US pai na mun data te drone technology le strategy asera China chon missile spare part le diplomatic lama
khum himna a pe ve thung CIA Director John Radcliffe po in Russia le China hian intelligence and share ti a confirm ma se direct in anin lo China le Russia te hian US ne na in ma chon ngot an du big low high cost limit gains and unpredictable risk wangin anin sumanti suti rual ero chuang proxy war ang do tho thang ani ber ome hey Russia le China hianin direct taka US ne na in do hi chu an du mi lawa amaro chu US ti boiram Iran lo tran puya Iran manga US economy ti tlak chiata lo be ve ngara Iran tran puya chu antum khani ve ni mo aboi tlak kho mai US pon Ukraine na pui renga Ukraine mangin Russia dawa khat yang do kan Taiwan le China an boya hanin do tak se US sun Taiwan kha puyanga Taiwan kal tlangin China kha ado vele dora ni heng hi I Kovel international politics sa chun thil poimo takania an mani le mani ramlian veve in do don ta se aboi thlak amaro chu khating ang chia ram te jok atran puya dawang chi kha chu an hre big mi lawani chuanin July ni ko sang ni somni paruk hian US le Iran in kar bo ruak a chiat rolin a sale phata thamasa jun sang ni somni paruk loka in rem na ceasefire an lo siam to ka thri ani lekleka pani na atanga in do thar le na bo ruak lian a thleng mek ani tuna thil thleng mek le update le a chan chim kin tlang a toy theyang berin tuna kan tar le ang wanga in rem na chiange he boina hi Strait of Hormuz Kovel tuyal thei kong kal kong poimo berwanga nia Iran hian he tui pui kong hi thunun tumin longkal tlang te hne na chia fila ka tuma July ni rukle ni sari khan commercial vessel pathum ngot mai Iran hian alo thunun awangin US on in rem na bo chia angai ani boi thak ani he indo na hi chu US flex strike US President Donald Trump chun Turkey anei to summit na atang in rem na chu atop ta te in tuwa chuwa US Central Command CENTCOM chun Iran mun poimo somriat chuang radar side air defense te si pailong te akap zui ngal vak mai kongpui hrang Bandar Abbas Chabadar le Bushehr Iran nuclear power plant omna vela puak ri hriat ani Iran phubalak na Iran hian athop tlat alo ti lan tinan Kuwait le Bahrain na US sipai mun pui military base so drone le missile mangina kap let ve thung Kuwait sipai missile pani le drone som pathum alo kap luma liam le thi ero an om vak lo hi kan adik lo do Kuwait sipai 10 missile pani le drone som pathum an lo kap tla liam le thi ero an om vak lo thung Supreme Leader Phumni he thil thleng rual hian February sang somni paruka inkana masabera boral ta Iran Supreme Leader Lui Ali Khamenei chu vo in July ni ko hian a pian na khopui masa da vui me ka nia boruak ral muang lo hle anga ngai ani engpo ni sela an Supreme Leader vui na po putra ma chuanin in hovio ni lomi mitui der chuti khati yang zongin aron thu social aron posa an Supreme Leader an suna mitui tla ta kha an trap der anga achu ani ber mai ti chuanin US le Iran anin be thar le a boi thla khop mai in ka hai chu atop ta Straits of Hormuz US le Iran in ka hai an pon mek la in thole ni khan oil tanker pathum chu ka an ni nuwa Iran le US anin be thar le US suna tanker hi Iran ka nia point in rem na an siam bo chia apu US President Donald Trump chuan rampani ten in ka hayam puan chu azauta ti in a soizui Iran lam chuan tanker hi an ka ani le ni lo chungcha soi engma an la nei lo thung oil tanker be ani nu hian US Central Command CENTCOM chuan Iran simthlang lam BL Bailey tin tarka somriat vela phone in an soi heng zinga hian Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC longta somrukan kafu telani Iran state media chun US hian Bandar Abbas le strike area po bay telin liam tur enge bozat an omni in a tarlang aboi thak khop mai engpo ni sela he indona ina ahong chu kai aizola po ge sa van em himo aboi thla kani achan le angong thei hi tam taka oma Hormuz boina hian Iranin oil phur alo kap
angin US nan ngai bokani aboi thlak khop mai ti chuanin US lam hianin Iran mun poimo somriat chuang air strike an neya mo an beya sipai pariat velan thini in angai theya Iran lampang hian Kuwait te Bahrain le US base te drone missile na ka ve bokani khovela crude oil mani 6% ngotin ato chhonga lani he in be na wang hian mo ti chun United Nation UN le ram sang Pakistan le Qatar te chun in rem le turin an ngen meka President Trump po in zana hian kan kap na le hret mai thei ti ma se he in kana hi rei tak chun zom chi long term or ani arin lo thule in biak na kong ala in hong ti a soitel ve bokani in do thar thut ero an lani lova ma se in rem na malam pan me khachu a mor am bok ve tre pa anin rem lo ve le thei bok ani a boi thlak khop mai through crude oil man 6% ngota to chau chuanin aizola pop petrol ni za som ni te kai chho me yang ti lo omatin gas pay chu kan hrevekanga ato ngal em mai ani awang boka a boi thlak khop mai eng po ni sela in rem na te an nei vele tura ngai la an nei lo ani pe chunin hey China le Russia in Iran mong an deka financial teral thuam le intelligence thil mangin an tran puya CIA director po na confirm towa khatiang kha ani wangin China le Russia heyan Iran kaltlanga US dawan tum ang sot view ni